Halo namni te ho avelin yung ki mutu ki tawvin ihet sama bangvin pha chom khan hi video ho hin sim thei povin na haptani ti ho tabang hi thusu hin sim thei povin video hin sim thei povin chu pg ham ti la hin tu hi kumhlun lam jong ong hita in chawang ong hi to lon hin kumhlung ke ya na hin to naw lo in hlon ho aga chop tu phat na changlim yim ho khop tu phat chata le lo so ga so ho ki khop tu phat kumhlun hong hi ta ji hin ki sei mo hi ahung thim ta in na he chi ja chu YouTube lang hin yaw khan hi hung ki bui pi thei lo hin na phat chom khan hi chu he thim lo ho adinga ka hin sei hin ki paumen tu ni ni kho ni sim nga a tha som le la khat kumsang ni le som ni langa ni kho in jong mun choma ko na thu su la khom ho ei ho pawa hin ki le do ho hin chata le ei ho paw mo nga hin ki su do ho simphung na in a ball jing bong vachun simphung na hin nei kin in cutting no hon jong chu hin ngai kin ovin lang hi vin ti chu ka hin sei hin tun khongai sot lowin thu su chu hin simphung in cutting no hon jong hin ngai pan ki tawvin ama sa pe na hin naga te chen nagama development project tu gon hoa phaicham armed group ho ki kum na lo dinga NSCN in hilcha na nei naga te chen nagam ho a khanto machal na ding to gon ki gong ho development project ho a phaichama armed group ho ki kum loading in NSCN GPRN in hilcha na ananei jinahi zanhi nisim li phaltha kumsang ni le som ni langa ni khuwa People Republic of Nagalim GPRN Cabinet Secretary Captain T.H. Rainam le Joint Secretary Captain K.K. Lamkang mina tuphun ki bolchun naga te chen na thinglanga development project ki gung ho department authority ho to dan to chikala ki gui job na nei puma phaicham armed group ho a ki kumlut ji uvin khanto machal na na to ho a hi na bang in amachal thei tapoya kiti thinglanga chengmi ho phaichama development project to gon ho a aga ki kumlut khapon malama jong ki kumlut loading a hi hitabang chun thinglanga ding khanto machal na project gung hoa jong hung ki kum hi uvin tin phaicham armed group ho hilcha na ananei uvin a hi chule atong a bolding a lom concern department hon jong chingthei ta a lem beya na ato na diuvin hilcha na jong ananei jin a hi chu cho hin na GPRN NSCN GPRN in armed group ho thinglanga ma aga ki kumlut ji uwa no thinglanga min hung ki kumlut ni uvin na project hung ho ko na hin ki kang sevin lang no ho thinglang mi te dinga project hung ki gong ho project hung ho to gon hung ho hi no hung ki kumlut hi uvin ke ho thinglang mi ho phai chama ho phai chamin jong hung ki kumlut poving ki suboi to po te tia ho neu khat hi zan hi langa cho armed group ho neu khat naga te ga ma ga ki kumlut kha ji wa chu hita chu naga thingnoi ti di a hi yin na am ho chun hita chu press release ka na hin so wa hilcha na chu a hin nei u hi tu na ban ana chi pe yu tin aba na hin UK ani akon shutdown thu phun galbol nom lo melma koi ham hello hon sipei mangcha a nampi adia sun le jan ki chol man lo nam sipei li hin khu ala sa nau chunga nam mi ten mo lip sa nam sipei ho jana a mun tina tu jan 12 am akun thilung ki vui do chan shutdown init chi dewahi non so in sarkar sipei thana ka ma tampi la India constitution noya gamdal hi ji uwa melmadita ki ka ma sarkar sipei akun ki kang se na lai hi thina kin gon hi CSO mo po ho khuna ki koya hin ama ho makai na a izui chi dio hi koi tabong nam sipei thina pona lowa seingai lo kha le alung put dung ju ya apen hi han pha chom kha jowa godna amu ding hi he thim ding ho water supply medical duty press le thina kin gona thlai le CSO lam kai thina tu kedars zo si thlautha damhan lang nampi mina jana salam ipiu vinahi Department of Home Affairs UK ane chi jan hi thina nam si pe ta chapa mi liin
nampia dinga athisan phalnga ma thina na tu na chungchang wa UK ne in shutdown hiding amo thilung chi koi do ka hi shutdown phun do na ananei hin chu water supply hi medical duty press le thina kin guna thaile ho le CSO lam kai ho wang chu ki phal ding hi in na sitai lo chadang thu ki pen nit lo ma la hin amho chu apet pen hi han lang khunung pe ayong la got na ki pi the hi ta chu UK ne in press release khat a hin so do hi tu na ban anachi pe ki notin abana hin Sanapati district a Jal Jeevan Mission JJM project to kisaya ne gu cha gu au metia kingo na chungchanga report hin pi dinga center in Manipur government thu pi nei Sanapati district sunga Jal Jeevan Mission le NDB ki thu pi na a water scheme ho to kisaya ne gu cha gu a kingo na na chungchanga Manipur government Pangling Health Engineering Department PHED in agang thei pena het sa na report a hin nei ding in center government Jal Shakti Ministry Department of Drinking Water and Sanitation in thupi na ananei jinahi Sanapati district sunga dondi tui to kisam kaina Jal Jeevan Mission to gonno ya hin ne gu cha gu aumin na to a hi na bangin akitong poitia RTI activist RK Paul Chawangin achi sa ni sim 15 September 2025 ni khwa chu Jal Shakti Union Minister hinga complain anabol to hlana achi sa ni sim 10 October 2025 ni khwa chu Manipur government hinga hichi thu pi hi hungkine hi hichi chungchang hi achi na chaya khulna auma het sa na ahungkine na ding in ministry chu thu pi ananei jina hi Jal Jeevan Mission to ugonin tupla doi chu hichi in suna donding tuite water pi ding hi a hi in hinla north east gamho a hichi na to hi patena ki zuipun ne gu cha gu au metia ngo na jinga hi Sanapati district sunga jong hichi to ugonno ya hin sumla pai alam lovin akimangin corporation au mintia ngo na ana hi chu cha hi in center in Jal Jeevan Mission JJM project no ya Sanapati district sunga patecha drinking water tui donding tui akipi poiti cho complain anum je acho center lang hon nei ho Manipura hi patecha a khulwa report na hin pi ding wa cho thupi an nei yu hi tu na ban an chi pe ki notin abana hin khan pi huwa UK ne thing noi mi li ki thana chungchanga Charachanpura ko ki civil society hon dem na nei total shutdown phone do na nei Zanhi Jingpi a Charachanpur district Hinglep subdivision hop sunga khanpi huwa India Security Force on counter insurgency operation abol nawwa United Koki National Army UK ne thingnoi mi li akap li naw thilso chu Charachanpura Koki civil society hon demna ananei uvinahi Koki NP Charachanpur KIC Koki Chief Association Charachanpur KCA Koki Women Union Charachanpur KWU Koki Women Organization for Human Rights KWOHR Koki Khanglai Lompi KKL chule Koki Student Organization Charachanpur KSO kiloi khom na ho ki gom khomin hechi thilso chungchang demna thu phone abolovin thina to in sungmi te jong lunghem pi na ananei uvina hi Charachanpur district sunga chamnale lungmon na na dinga government security agency hole thingnoi chile volunteer kiloi khom na hon malam a thisan su na akun ki kang sewa ki tu mo na ho akun ki ho cham tho na dingwa civil society ho chunga team na jong ananei uve hu ham ki bol na le thisan ki su na hi demna akinein gam sunga chamna detta a na theiding pen separate administration gonga political solution na dinga agang thei pena India government in nato na anei ding in ngi anajong ananei uvinahi UK ne kedars amolim ho zabol na in ama ho William na ni khoting Charachanpur district sunga total shutdown bolding jong phun do na anei uvin district sunga cheng mi pi jo si in jong lunghem pi so ke diuvin civil society ho chun team na jong ananei uvinahi cho zani thina tu ta chapa ho chungchang thu a chu
Kuki Civil Society KCS na Kuki Civil Society in hita chu anit ding dan chu ta le pi ham ti chu lunghem pi na ana phone do ta hlonan na tong thil bol ho dem na nei wa chu ta le thilung ho ki video amasanga hita chu program ho chu ta le thil dang dang ho chu la hi PR in so hi abana hin Churachandpura khan pi khwa operation achi hlajingi tia Defense Ministry India government in tu phone bol chi ga asim le hon nyaw hi news yong ki bong tim so ke yin na jani ni simli palha kumsang ni le som ni langa ni kho jingpi in intelligence thulut ki mudung zu in India Army in Manipur Churachandpur thumlam kilometer 80 khan pi khwa operation abol naw wachun thing noi mi hon thala a hin ka muvin hi chi ki kap tu na achun non su group UK ne ki loi khom na akun thing noi mi li a ki kap li hi chi operation hi achi hlajingen avela jong such operation a ki bol jing e ati tu nai cha UK ne thing noi mi hon kho ho sa khat a tha naw mi pi ho agi naw chule gam sunga chamna su boyding agut naw to ke saya hi chi operation hi anaki bola hi tin Ministry of Defense PRO le spokesperson mina thu phun ki bol chun a seijin hi o chu hi le hen jan hiya ei ho UK ne thing noi mi li thi na chung chang hi koi khot nung a hi chu neu khat hi ahung ki chi thimin na ke ki chi wang chu ka he puin laya se na hi tu nai cha thing noi hon kho ho sa khan a tha na watin na kho ho sa hon ana tha nau chung chang thua chung ki pan hi di dan he jani thil so hi cha hi UK ne hon thing noi mi khan ana tha nau ho sa khan ana tha nau chung changa pana cho sar operation ni hung ki pana kuna bol sa ham wang che hon he ta pu na lai ku na cho lai wang hi Ministry of Defense PRO le spokesperson mina ati ki nen na sia ku na cho a tha na wa ku na chu hi ta chu hung ki pana operation an bolo he ti cho lai a se na wa ku na adi hal he chin thei kha cho hi in na so hin tu na ban chi pe ki no tin aban hen Telangana gama gari accident to si ja mi som le ko mo lem mi som ni ki sukha zani jingka chun Telangana gam Rangari di district hop sunga Chivela Mirza Guda Khanapur lampia gari accident to si ana ji chun mi som le ko ana mo lemin mi som ni ana ki sukha ovinahi zani jingka nidan HCM vel chun insa na ding song niaw hinpu truck khanin two wheelers khat helding agu ji in RTC bus khat aput kha in asunga to mi tampi chu song niaw ho chun anavu danovin hi athi hola achun naw sen khat le numei som apanguvin Vikarabad senior police officer khat na seina hi chi to si ja molem mi som le ko chule akisukha mi som ni ho chu hospital anai pian ho anaki polu ni akisukha kim khat din mun hi a kho si le ji nge ati Chief Minister Ravinath Reddy in hichi to sit chung changa lunghiam pina aphungin official hon akisukha ho patia avet suina diovin thupi ananezin Prime Minister Narendra Modi in amolian te in sung dangka lakni chi chule akisukha ho zo se jong dangka 50,000 chi pi ding in phondo na ananezin hi chu hin na Telangana gama gari accident mi som le ko mole ma mi som ni ki su kha hin chu PG ham ni ti la hin in sa na dinga song hin pu song niaw cha cha na hin pu truck khan he gari khan hin ama sanga gari niaw thlei kha chu khal ding agu na a khal gu na le hin bus ata kha he na lai ki sei da bus ata kha lai chu song niaw an pu ho chun mi za na cha vu da na a vu dan ja cha lai ku na chu thi na chan ge chu an to hi ti chu hi in chu hian tu na ban chi peutin Afghanistan gama ling ha ta ki hoji a mi som ni molem mi zanga wal ki sukha zani zan khanga Afghanistan gama ling 6.3 ha na aki hoji in bagle samangan gam kaya mi som ni amolemin mi zanga wal aki sukha yetin Afghanistan Health Ministry in tusu aboli nahi US Geological Survey in asaina hichiling ki ho hung ki pat na chu a hile
Mazar ai Sharif khopi khom a hi akiti Afghanistan gam hi ling ki hojing nagam khan a hi achi sa tu kum hlajinga chun 6.0 a ha nin ling anaki hoji in mi sang ni le zaniwal anamol le min a hi achi sa kum 2022 le 2023 a jong chun ling anaki hoji in mi asangja anathi na hi akiti chu hin Afghanistan gam hi ling ki ho hat namun ling ki ho nom namun gam khat a hi in na tu chung tu se hello pa tanga hi ta hi ling hi hat ta anaki ho jing da nei in tu chung awang hi mi som ni thia mi jang awa le ling ki ho ja he ana ki su khaw he ta he lai thu su ai imu hi chu hin tu ni kho tu su hi ahung tam be po in na hi jong le tam hi jong le hin het lo wa kho ngan cho hi kinin chu hin mun te na ku na thu su ngai tinga hi chi channel a phat so ta zo hi jong le hung lut nam mi te zo si na chung chi wa na bon cha kai chung wa ki pa thu ka se na tu ni khwa ding thu su hi jani ki chai tan aban thu su lang le ana ki mu tu ki taw te na bon chawin nu ki taw win